أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخو أقول من سلسلة واحدكم مجندني زكاة ماتيوري ركونا بهيغتم نوتا زكاة ألوكما بهيغتم إجتريغا أقول من زكاة كي كوباكما أدي زكاة تريغا de zakatan himene kama egateren ez zakata ki ei islam dinuge rukunek kamuga nuwa islam dinuge rukunek kamuga nuwa ekama koes wajibu nuwa tafardu kurawa fawa fitur zakat kan agon min takraru ko midennevi fitur zakat dakkawa fa waragina be fulun hi fulu kurawa mitibevi zakatu ge rukun ada kurawa genna yennamas fitur zakat dekkuma ki ei islam dinu garukunek kamugawa zakat ada kurmennu devana bawatuge zakat ki ei awgon men hama ada baru lafa midannawa zakat ki ei mudaluge zakat ei awgon menge mi dinuge rukunek kamuga Allah subhanahu wa ta'ala labwa fa zakat e zakat ada nukura kama vana ma emihe ki ei mi dinuge rukun tak tereng rukune mugura la fawa bodu fafa veri kuriga mi mawduga tebefuna wani mawdu matu libada kan fe kama ko sama handang akolo goton dannawan lobete akhunne zakatuge masale ki ei algun menge salafere bekalon khassa ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam foga mi ummatuge khalifa kan furatama kurevevi mashhur khalifa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu zakat dinuma manabe gammi hunna idikolam hangurama ulana kurabwa ekade gfan hangurama kurabwa fawa kame ekade gfan wani namada zakat faraguko tafatuko namadu ada kuramu yes zakat dinuma fasjehe farataka hangurama kurabwa fa lobet akhunne ni babu tawga algon men wahaka dakkum daruga komme sorege khilaf tak fenuma ki ei ekashigem wakame sabaki masalatan abadus dirasa ko algon men na hame geneste mundani ilum berin kamuga wes ebe kalun naki wes hama insanun kamuga watiwe bay faharu bay kankam bay dalilu tafahum kurmuga bay kala khiyal tafatu ma hame de bay be kalun na hame bay nasuta waridunu muge sabun nuwata bay bekalunge arihuga sahawa daliluta anibba bekalunge arihuga sahanu fada hadisatu ge sabun agul men nafeni gende rasulullah sallallahu alaihi wasallam awahar wada genno mafoga zakat dinu man inkar kore mi hunge hujjataka vefa onnani bes agul men zakat wajib kamuge macha genna emme mashhuru دليل كيرت قرآنه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم كذلك فهم أبامهم مدلون زكاة وقتوغا صدقات نوتا زكاة حقوا منبر ننغواش إنجبي أمر فلؤتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كمشا أديك فهوغا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم kale gfan abami hunna dua ko devwa she erun kale gfan ge dua fulaki kale gfan ge dua fuluge sobon abami hunna hamahime kama maduma terikan libigen dane angawa fevani muhammad sallallahu alaihi wasallam ya behe gotun ehmima ekale gfan fiyawa efada ehm be kala kunuwane ehm begen timamme abu bakr gfan kamuga wiya zakat nudena me bunakiri to qur'anun abami hun hujjat dakkamu gendi adiyege istidlalu ei nota mafhumei arangalu mafhume kamuga nui kamuga wis komekas algon men miha hisaban ade unuruga miedu wahaka dakkalma bodan hamaje famoti algon men na takuraruko
libemun anna fasa zakan neguma behegoto misalaka ege terega agon menge masakke qura mi hege ujur nuwata wazifa ge komme maha ko libemun da musara nuwata tafatu fannu tawge mihum qura masakkata duwahun duwaha nuwata wagutun waguta libemun da fasa zakan neruma behegoto adi kuni agon ishara kolle gota mikahala komme masarege khilaf take felidan en namas agon men boda miga dalil warugada adi boda rajhu gotaka waha kuriya gendani sabaki zakat ki wes islami figoga tebe from kuri dosto go sado sawafane fadan warattana was warabbodo babe shakke western islam dinuge rukune furiyama kurumuge gotum mi ada kura alukamaki ege emme furihama gotuga ada kurave alukamaka umattaka ilumberin komme bekalaka bekalaka libodagam fawa dalilege macha wahaka furu dakkawa ummatan ekam for ko debwa fa watibe hama warabes malumata wahaka gina badu komme gas mige terega agon men tafatu timmattarege wahake mi dannawale muni ebbawataki ei komme mahe kanda eligen gawadu libi hunna musare gotuga agon menna libemun anna wazifa ge musare sarukaruge muwazife kamuga vias nuwata amil muassasa e gano to sharika e gano to kumfunyega mase kura befule kamuga vias nuwata masakke kura mi hakan eniha e kura masakkatakan ujura libe gotak masakke kura mungenda mihe ko ei maharega nodan mahakum mahakan nota haftayaka musare nota ujure libe mihe kamuge namas ena waki masakkate nimma lima enihaya ekamuge ujura libe munda gota ujura libe munda masakke kura mi humbes hamai gota doktorum fada nota gazi fada emihunna khasa kurwe waki masakkate waki task waki qadiya e nuwata waki bayaku belumuge sobon doktoruna libe munda agu ei faharega komme duha kwesta quraro kon libe munda chekamuga vedan nuwata waki masakkate nimmima kuriga gondenne gota libe chekamuga sodan hemi tafatu gota muda eba libe mun ade wiyafarige mudala ekkahala gotaka nuwata wiyafarige mudala gaak qura kal gotaka taquraro kon ituru mun anna gotega mi masalaga mashhuru mi onnani de rayi errayaki kurin huri mudale geteriya algon menna mudale libunima maniki algon men atuga huri fasa geteriya mahmusara ge gotuga libe ecche etere vima kurige fasa ga nisob hamay fo kama vanya algon men e tartibun e nisob hamay kama balagin kurige fasa yang aharwa duha ka balagin algon men aharu hama quraniye nuwata alam milibunu fasa yang hama aharu hama qurani e fasa ya aharu hama wa duha ka balagin mi de biskume nuwata de rayum mioti ehmima miga algon men balambi kongo takunto algon menna mikan kurang emme fasaya wefa emme fasaya mikama hamya natija ya hame wasul wen hakikatuga komme gotek ga wi kamuga wies algon menna eba jehe mi zakai nere wara nadiru wara balikashi basfule gabe bekadum vidalu kamuga wies hakikataki mi hama mihage mudalu geteriya enage fasa geteriya wadegen datibe zakatu gotugo algon men nerenjehe hama barabara hisabu ko Allah subhanahu wa ta'ala wa hiqurani ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum e imam be jemista kunne tiyabami hum libigen fawa heo rangalo taketin tiyabami hum ge masakkatun tiyabami hum moda fawa heo rangalo taketin tiyabami hum Allah ga mawga heda qurashe nuwata zakat nereche sobaki mi ayatu ge fahatu ban algon menna eba sharu wegende bimun nikunna nuwata bimun libe goam ga bawettakun zakat dinumuge amurfu tawahaka wahi qurbani wa mimma akhrajna lakum min al-ardh man ilahu tabami hunataka bimun neruwa
etchakum westeba mihun nere mugen dash emmima ayatuge kuri koluga miyo basfulun algon menna eba inge ei komme duwalaku nuwata komme mahaku nuwata waki masakate nimmima libe etchek gotuga algon menge mudaluge teriyan ituruwa mundiye kamuga avies etchakun zakai neren jeheneka ei itu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawa fawa basfule gasfawe ala kulli muslimin sadaqa komme muslime gemacha zakat nota sadaqat nerum wajib wagembe ehiduga ekade fanuga ariuga dennewunu bay mi hunnaki emi hunge atuga evara fasa nota muda nemmi hekkamuga vedane ehiduga rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kure basfulu algon menna mige dalil kafude hadis kurvani emi heku amilleya kura masakkatakum libe etchakun eya nisab hamawe ahar hammo foga en sodaga deshe bay egen zakat neresh embi makinetto algon men agu qur'ani kurin algon dennewi gota nota min qur'ani furtama kamaki algon men geteren komme mi hegge atuga wes nisab hamawun enage fasaga nisab bore madukama vanama ebbes iregga kitemme dohe banden fasa algon men gatuga hurikamuga wes en zakat nere kanuje nisab bore fasa madu ejja algon men en zakatu gotuga etche nere kanuje ne kitemme zamane banden edad hurikamuga wes emmi ma kuri dosta godose fadan nisabaki ranuge gotun kamavana addiya fas guram rihin kamavana fasateka nuadiya fas guram ge minbar mi agutan ammugotega miharu mi zamanoga bay gomtoga nota gina islami gomtoga au kuramun dani rissa balage sobaki rihige nisab tampole davvima faqirun nerenjehe nisab hamawale awaswaneti ehmima abadus misaka rajya balaf kamavana islamic ministry abadus neruwafa innane nisab gotuga bedeve minbar algon nadem nizamanuga eha undogule nuwane hama huriha hisabata kumves algon menna balaleven hunnane duniyega eki gomtoga zakatu ge nisab gotuga daily komme duwahakus beleveni kiha minbareka gagdandaka algon men mihara balalias rajyega menani hatarhas hasateka rufiya kole hasate komme rufiya kole e minbaru algon menge fasaga hamawefa nisoba bayfaru kuda badale anna waguttan ade hennamas gangandaka mi dawru kuramundani evvarigga tafatin atwajjaka mavana me tafatin algon menna hama bala hoden ehmima algon menna libi fahunna fasaya mi nisab ga minbaru misalaka munama hinga hataruhas hasateka e nisab kamuga wanama hataruhas hasateka hamo mafauga algon men ehisabun feshgin algon menge mudaluga nisab hamavegen duwastan hingam feshiya ehmima edwahakum feshgin ei algon menge mudala zakataka gunen feshe duweheke nihar mi wahaka dakka mundani mahu musara nuwata algon men kura masakkataka libi hunna ujura algon menge mudalu geteriya fasa geteriya wanuma akugade zakat nerene got ehmima furtama kamaki tebe funna abadu sanful bahattam wane zakatu ge wahaka algon men dakka nota islami shariyatu ge mihra fenna adukan takuge hukum toge wahaka dakka iru algon men abadu wahaka dakka mum migendani hijuri tarihaka hijuri gotun algon men na tarihu belen jehene algon men ge mudalu ge ehmima mihaku miladi gotun komme aharage january mahoge ekakum feshgen aharu guna kamavana komme aharaku enage mudalun zakan nudakka egara doge muddatu ituraddan egota takurar wa munda kamavana tiris ashek aharu wa iruga nota tirihum machadda iruga enage mudalan in aharu doge zakat nudikki hunna ema ting aharu terega emmastus wanden algon menna zakat faskurave go dimavane muriya befulume hisab kurవం wani hijuri mastaku tere mahakabbalak kurindanne gotan algon menge mudaluga nisab hamawa wagutu algon mennan enge kamavvanama nuwata miharun feshgin algon men hisab kurin zakat nuneruwa befulaku nota mikan onna go enge wada nugonnawa beflo kamavvanama duwahe kanda aluwafa eduwa kum feshgin
nuwata algon menge mudaluga nisabu hamawi duwahum feshigin algon men duwas gunam ban manike hatarohas hasateka rufiya hamo mafauga den algon men hisabun eduha kum feshigin gunam bane ewogutu enatuga huri echchakal zakat wajibwani nerum wajibwani den anna hijri aharege eduha misalaka miyadumi hawana duwas shawwal mahu miyadu algon men gunam fashaf kama vanama denganna aharege shawwal moge faswana duwas nimi hawana duha hamen anna iruga algon men atuga miyadu huri fasa nisaba vor madunu hurjeya ei aslu algon men zakat nerum wajibuwa minbarak ekamako mi dimawa masaleki kun algon denne mikamuga mewti de khiyalaki en khiyalaki e gotan ituruwa mun anna komme mahaqwes ituruwa mun anna huriha etche ekkoffa algon men balam feshi duha hame aharu hama koffa eduhuga hunna jumula fasa ei enage atuga huri chekkama bala en algon men zakat wa minwaru salis ba kole ba nota 8.5% algon men nereni mi maliki mazhab fiyawa huriha mazhab take gaves ebbas welabwa gote mudaluge zakat nerumuga zakat nerevidane kan kuriya amdum mikala udagulen horejja udaguwa gote kimi algon menge fahsa ge teriya miyadum feshgen gunam fashafa waniko algon menna mige dehafta nuwata masdus pahun algon menge fahsa ge teriya anekka mi wannani mahmusara ge teriya minware wanima efasa as algon menge kurimmi gunewumun efasa ya ekuima efasa evani anikals en algon men zakat neren jehe efasa egotuka em algon men nam mi dimawa kamaki mi efasa ves algon men neren benu wani shawwal moge hawana duga kama watiwe mi efasa shawwal moge hawana duga bandafa shawwal moge 30 wana du algon men nan libunu efasa ga hama en aharu wima neren benu kama banya anikals efasa was algon men bahatan jeheni notu koffa elibunu waraka elibunu duhaka efahuga jehigin anna aharuge shawwal moge 30 manadu haigga nerenje 30 nerenjene denhama efasa en algon men nan libunu me muddatan aharu hamwa do algon men neremun daje maniki algon men mahaku efaharu mahaku defaharu ba be fonna nuwata evres awaha nuwata tankole lahun kamuga yes abadu zakat nerumuge hisab belumuge masaken emiya kunnan jeheni kolla ehnu kamwanama zakat nunnerbe fasa en ena gatuga unnan ema algon men nango emme rakatari gotaki adi figuhi eki lajna takum misaka saudi arabia ge bodati ilum berenge committee inna adi misruge lajna adi ge turum wes kuwait fada tantanuge lajna takum mi zamanu algon men mi musara ge tereng algon men ge tere mi libigen anna komme duha ku nuwata haftan nuwata mahun algon men ge fasa ge teriya eterewam da nuwata evvum mida fasa takum zakat nerumuga emme fase gotaki ei kuring algon dennevi hen miyadu misalaka algon men balam feshikam avvanama miyadu feshiken algon men balam vi algon men ge atuga huri fasaga hataruha sasate rufiya hamo mafauga evvure adadu madunu den algon men ge fasaga tere fasa ituru mun diekamuga avis karwalen neti algon men komme kharade kuran johus komme note kura kan noje kharadus kuran johun waraka kuramun algon men ge benun tafuddamun as algon menna miyanna haruge shawwal moge midwa hamen adeve iruga jumla hunna minwarun algon men salis ba kule ba nota 8.5% nerunima algon menna mahmusara nota ujura gotuga libe etchakun ei adi kulikam obvious libe etchakun algon menna zakat yoti hameya nerevife de dimawa masali komme algon menna ebe inge ebba modaluga aharu hamun onekamo yaqin kamaki algon menna eyoti algon menge fasan advance kon algon menna zakat dakka nimifay anekka mesden algon men zakato gotuga fasa neren jeheni miyanna aharuge midwa huwe ema ei emme fasehe gonje nonka mawanama purin dennebi abadu stehen algon men note kuramon gendan algon menge fasa wanna duwe ventari hin eduwa kon fechgen e fasa en aharu hamawa duwe ganekka wakin nerumuge masakka algon men koranje
dengoti nukutai miedu algon menge atuga nisab hamawegin gunam feshi komme mahakus algon menna musara wesabeli be nota income gotuga elibe ecce accountant nuni algon menge ata jamawa munde haradu eskurum annani mi anna awmuge terega mi anna aharuge shawwal moge furatama duwahu nota faswana duwahu aharu hama nuwani sunsa hatarwana duwahu algon menge mudalum nisaba vore tiriye hingejje kamavvanama nisaba vore tiriye hingejje kamavvanama misalaka hataruha spasate korufiyaya algon menge nisaba tirivejje kamavvanama veti vediya aharuge zakan algon men nerekan nuje veti vediya aharuge zakan algon men nerekan nuje hene miyadum feshin nisaba hama vidum feshin algon men barabar en aharu anden hunnen jehene nisaba vore madunuwe muli aharu terega ves aharu terega evves duwahegga evves kiregga algon menge atuga huri muli jumulan nisaba vore davvejje kamavvanama hataruha sasate rufiya vore dasan hingejje kamavvanama algon menna e davvi duha hame den gunamum miya duwastoge zakan algon men dekan nujehen anekkawas algon menge atuga nisaba hame fasa ufudijje kamavvanama e duha kum feshen algon men gunam fasan jehen aharu den anekka shawwal moge hayakannun algon men intizar koramun dampan maneki nisab gelligen diyama den algon men aharu hama kuram balani anekka wes nisab hama waduwe e hama wi duwa kum feshin anekka algon men gunamun annani faharege wedane rabiul awwal moge barawana duwastama ehem bejji kamavvanama den algon men zakatuge gotuga algon men fasa nerenjeni rabiul awwal moge den anna aharuge barawana duwahuga huri ecce jumla adadu kofa hama kurindennevi hadisa hingafi kamavvanama algon menge nisobu maduge hingejje kamavvanama e aharwes algon men zakan nerekan nujehene e nisobu madu duwahaka hame ambura nisobu hama wande ehbima algon hitun tibe funna mi masala safe wada gemfi komme be fulege mudaluge terebes ituru wamun anna fasa ituru wamun anna komme duwaha kusnota hafta kusnota maha kues nota demahun emmo kamuga wias ituru wamun anna fasa kamavvanama e fasa hisab kurumuga meoti degoteke eggotaki ei kuriha mudalaki ei emmuda kamabbala falgon men eyam agu kurume anek gotaki ei komme mudalel libuma ekuga e mudalek ge nisabu hama mafoga den algon men anekawas e mudalaka duwas gunam fasam biye erum komme haftayakus komme mahakus adi komme demahun emmahakus paharega miyaku zakan nerumuge masakkatuga hisabu hada ekam farwatari kama quran jehidan emima emme lui adi fase gotekkamuga algon menna mi beleveni migota algon menge musara zakan nerumuge ndio dembitanga komme swaraka algon men wahaka dakkalu mattaka hamaje foi den ukutai algon ishara kollana ehma algon hitun hama mi musara gotuga nuwata algon men mi gawadu milibili bunna ujuran zakan nerumuge wahaka safe wadagen fikannege muhimmu nukutai ki nisab algon men nan engemwan fasa algon men atuga hunna waru engemwan dembe bekanu vidaluwe nisab war maduvelies total muli aharu nime iruga enatuga nekka wes nisab horejje kamavvanama en zakat niremwane e hori minbarakum badaf enamas eyenu rajihu nota gada gotaki nisab hamuma akuga algon men balanjeheni aharu hamaveto aharen hamanuwa mudalakun zakat wajiben nuwa hemwima algon men misalaka miharus midennevi gota shawwal moge havana do miyanna algon menge atugori huriha fasa zakat nere iruga zakat wajibu nuwa fasa sunnane ei shawwal moge miyadu algon men atan libunu ecce fiyawa den libe huriha ecce ki wajibu nuwa takecce ehennamas etaketin algon men kuriyala zakat minereni den algon men komme mahaku komme haftayatu nota elibunu duwahe bakboggen en aharwa duwaga nere masakkei lui kurumuge gotunne taklif koda kurumu gotunne yagin kamaki mide gotun kore goten hadagen bas algon men zakan algon menge mudaluge tere nisab hamawe aharu hamawe jikamavvanama neren jeheneka kurindene gotam miga tafatu ekeki rayutan ben ilumberin faadu korawa kore hennamas mi masale ki gaggandaka dannawa kamavvanama algon menge terega miharus
amalu kuramun annagoi gina islami figuhi academy takum wes annani mikam migota kanda alu wagen ngomu the mi galgol menna ufede ekkamen ebai kuri zamanu rasul sallallahu alaihi duwaswaruga nuwata ege fahuge zamane gaves migota mahmusara gotuga ecce libi hureto ade libe ecce kon zakat nereve to kummegas rasul sallallahu alaihi duwaswaruga adege fahum yes kumme sarge ujurata ke libe mundi ehna mas nisob hamawegen zakat gotuga nereve warabure kuda eccen aamu gotega libe mun aspavani ezamanuga khalifa ve ribe kaluna muslibilawani daade kuda ecce ehmbima elibe minbare gina fahara muslimenden nuwata mahuge debe dande mes ebe fulunge appuluga nuhure ehmbima zakat nerumuge mawduaki min gamadul libi hunna ecchakun ma tanamas mawduannu enamas Uthman radhiyallahu anhu ge duwaswaruga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu furtama ekale gafanu ezamanuga utiyat kiya ecche debe ei komme mahapus nota e masakkate nimmima debe hadiya gotuga nota debe ujure gotuga demun di ecche eka mahmusare ke nukiya nota ujure ke nukiya am gotega mashhur famyonani utiyat ge namuga e gota debe ecche kama vana ma en zakat dinu gotum ibn Mas'ud radhiyallahu anhu furatama ekade fani hisab kuraba zakat neru fette ehmi ma Uthman radhiyallahu anhu ekade fanu ge khilafatuga egota debe mistonge atuga wes hisab hamave aharu hamawa kama vana ma en zakat neru ma ekade fan amur kuraba gedde dengoti algormenna kurin denne gotan mi kama gulun huri gotegga ufadigen anna de suwalaka jawab dannawalu ekkamaki algonmenge muazzifunge terega himene befurna pension gotuga mi rakka kurave nuwata behette fasan algonmenge muazzif eba jeheto zakat nere algondu beli bilumuga eya behe gotun hedifa hori sharutaka mikankamuge tereng ei muazzifa enage baruga dasuga nota enage milkuga dasuga hunna faasa gotuga hunna faasa ennu adi e faasa ena beenum wa duhaku ene beenum kuraka nulibe tibefun kuri duhoga adwasawa fawane mihegge faasa ehem mihegge atuga hunna hurumuge terega mi onnani degote eggotaki libidane kama meduga ummidu otas ei algonmen e amuru qura nota beenumwa nota ede wagutuga libe gotan nuhunna faasa ei algonmen ge baruga dasuga nengech ane faasa ki algonmen bunela eran dakkade gota nota de gota hunna faasa ehmima mi pension scheme ga miwa gotaki asluga muazzif ge faasa kamuga wies e faasa ki enage baru fora gotan hunna faasa ennu enage wazifa ge muddatu hamawima wazifa ena retire kuruma fohuga den ene mi dem fashani eves deveni monthly ko mahaku waki minbare anikkolun emiha marujji kamavvanama den enage warisuna miliben ehma evure kuriga ena ekan ega eves kurevene kamen nove adi warisuna libe kamavvanama hisabun ege milku veriya edi badaluwegi emmima den ei a bayaku ege milku verin kamuga vegin eden emmima mi miskim ge dashum bahatta fahunna no tarakka kure faasa muazzif zakat nereka nujhen ennamas kuriga denne gota mahmusare wa gota wazifa nium fahuga den libem feshima algon men hama egota agu koggen hisab koggen algon men zakat neren egota misala ka umurun duasbi be fonna libe munda faasa kamuga yes eves hama nisab hama wegin den efoga algon men hama mahmusare mi denne gota hisab koramun as aharu hama war nisab war madnuwe hurikam avana ma ehunna jumla neruvam demmyonnani hajj diu mattaka algon men misaka bodati ekahala kankama rakka kur hajj diu maki waram muhimmu alukame deenuge erukun ada kur mattaka misaka algon men faasami rakka kur mundani amilla atuga ehalatuga enaga baru fora gotan huri faasai komegas ehimeneni hama amille baru godasuga huri faasa kam dengoti faharigga vedane komes grupaka nuwata sarukaruge hajja behe muassasaya
dakkafa otigam hajja behe muassasa agul mitanuga medenne hajj cooperation ga waka misalaka ehem fasa agul men aharu de aharu kuriye dakkafa hurikamuga yes agundu saaf kolli iruga hajj cooperation mes agul men getere befulaka bodu kame jehigen komme hun dururi halate ga efasa abura nagan jehijje kama vanama ekama gule liyakunta hushelu vima ech abura libe gotam mionnan ehem vima efasa kius agul men ge belumuge dasuga nota beenum vima hajat terwima nage gotan hunna fasa kamuga bala efasa agul men zakat neremba em amille atuga rakka kuram de kamuga yes adi agul men ambura dene kamuga yagi kongoy group ek agul men efasa bahattagen tibi kamuga yes efasa agul men zakat nerenjene komme haraka efasa wes agul men ge fasa ya ekuga aguko ging en zakat nere gotan atuga huri chakun agul men zakat nere mondani kuri duga Sheikh Samir Vidal gota agul men ge atuga eya ekashige mbawar nere ne fasa atuga nikkama vanama zakatu gotuga nerenje minwar agul men gatuga neti ekamako efasa ehem farate ge hurikama vanama komme harapos agul men agu koffa efasa agul men gatan ambura libijje kama vanama agul men efasa nereni agul men na eminwar nulibijje kama vanama adi echeki ei agul men ge hajju datura ekkom heda korave echek kama vanama agul men naka ega agul men efasa ga agul men naka eves masalenne ei haradu kure fawa echgoto misalaka miharu hajj diumattaka agul men dakka fa huri fasa groupum beenun ko adi agul men ge daturo kanka nimma fa ovva agul men nan eyan aharu hama wegen neren jehunu kamuga avies en agul men nere kan nojen sabaki agul men meoti hajjataka e ekko dakka nim fenas amura libe gota agul men de har tinga har fahum no tabenu jeji ambura debe gota beti furikama vanama echakon algon men zakat nerban ehma jumla ko dannawa kama vanama mi de kantawga mioti tafatu de hukume ek efasa ki ei pension scheme ge dasun algon men mi atu algon men ge namuga rakka kuramu da fasa ei algon men ge baru fora echikam ga nuwati be algon men ege zakat nere kan nuje ehna mas algon men hajj dium khala kamaku rakka kuramun jama kuramun da waki mashruwa ka jama kuramun da fasa ge macca agol men ge baro oinha hinda ko agol men en hisab ko fa zakat nerenjen ema kurugo to kam midanna wali mi mawdu ga agol men na mikamatta ka benum wane malumat ko irad ko biya madama misisa ge me fahu darus mi miskitu ga onnane du'a ka Allah subhanahu wa ta'ala agol men ni ila subhanahu wa ta'ala ge dinu ga figo veri kurabwa ilahu ge dinu ge hukum tan engi ila subhanahu wa ta'ala wajib kurabwa fa wajib tan ada kurmuge tawfiq lifa wa baikam galebe wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.